Na waraaba koy waraaba da rabbi nambusin lubuti ya ibade ibade onne na chitte wanu fi lubuko wanu fi ye wanu fi assalamu alaikum. Waalaikum salam. Akkam jirta? Alhamdulillah. Baga jiraate lubbu wallahi wa billahi akka ummati jaaladhu si jaaladha. Ibade onne na chitte warabbal ka. Ko te jaalatti liyoona jaalatti. Akkamatti nagaa qabdaa fayyaadha. Abjuudhaan seene moo dhugamu? Dhugamaan seenti. Wallahi wa billahi baay'ee tokkoon si kabaja baay'ee tokkoon si jaalladha. Bagaa mana kee seene ibade onne addaan na jitte warabbal kaaba bishaa ufin naqu koy bishaa ufin naqa qasaman billahi. Ibade bishaa ufin naqu koy akkan wanna dal. Ibade do wallahi dazi bishaa ufin naqa video bane bishaa ufin naqa. Ibade wallahi amut. Ibade mana wa no visene. Wallahi suna just يا ربنا لا تبكي والله وفينا بشان قسما بالله بشان وفينا بعد فيديو ما نرى بنا مجري يركنو قسما بالله يا بعد وانا ناجي كوي يا بعد mana waanu fiisan Silka ofitti inni fama tasu. mana jago sene alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Silki tak kaki si Syamte kasam billah. Silki hadis ya kasam billah. Ewade mana waru fizen. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ewade surre narabu de koi surre oti. Ewade wal anu began juru jarana ka. Ewade Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wanu fi? Si mama feki da rabbi jadi. Feki da. Devade. Wanu fi jadi. Wanu fi ya? Devade. Wanu biko. Mana wanu biko. Lubuko. Apa mali ndu badara oi. Koi barari mati bana azara. Yare wanu fi akan kabana e kabara. Bade kau game kai baje. Mana ko da. Mana jago sini kasaman billahi. Guys, what a good thing. I'm going to do Rakasa Tapta with a challenge in the Nagalas. Let's go. What a good thing. I'm going to do Rakasa. This last and the Yeah, one of it. Dafa guys. Family dafa malatto edo waragasti rakasa. Waragasti hundai plus menikiti rakasa. Dafa kuma to kodi basadin te taniti ni la cosa bicha barresira yalla dafa. La cosa bicha barresin ati waragasti ra malatto edo rakasa.